kan YouTube channel min lo ngai hlut sak thin tu te in the fine chu kan han book le chau tun tu ma hian in Khawvel chanchinthar te le India ram chanchinthar rang te a thlir zauna kan han nei le dona kan non soi non le du chu ke ni hi chanchinthar hetia TV velak in lo mu thin an chher par ang hin lovin ti pa ang dewa soi hetia a chher pur lam ni lovin a soi zauna nei tel kan ni thina in bula kan don ti thina ni ti kham lo hret sak ola chu kan han gen ma sadu chawni ama sapera chuanin April disom thum ni lai ni khan Ukraine le United States chuan leilung hausak na wang tak chung changa thodun na turin rem na chu darkar somni poli chungin an ziak fel theidon ni nan soya Ukrainian Prime Minister Denis Simhala chuan anram economy minister Yelu Siridenko chuan he thuthlung ziak fel tur hian US apan mek ni na soya US chuan Ukraine rama leilung hausak na wang tak omte chu in biak rem na nei pui tumin alo hel fo to thina kumin February tha Ukraine President Zelensky and US at zuklo tumpo khan hein rem na hi ziak fel tura ngai ani lain US President Donald Trump le JD Vance atene na anin komna an boro ka that tak lutuk lo wang khan hein rem na hi an ziak fel talo khan ya chumi chungchanga chuan indor na kal zela US in an du dan an thena Ukraine sarkar in an du dan in an lo chang ve boka hetianga in dor ton nan han dei reng nuwa hian in tun tuma hian an ziak fel thi to don nia soi nia amai ro chu hemi chungchanga po hian in thu thar sang te oma Ukraine lam hian hun top don lama an du dan ten ngai dan te thak len tu ti ta po soi oma amai ro chu tuna hian in Ukraine minister Yulia chuan US pan meka he chanchinthari lo ngai thak lai hi chuanin an ziak fel to mai theya engpo chu ni sela hun nin aron hril mai tura ngai la hemi chungchanga hianin Donald Trump sarkar chuan US and Ukraine hne na ral thuam le tanpuina dang lo pek na sat to wangin Ukraine ramin leilung hausak na wang tak rare mineral anti an nei kha US ne na man tir vein pe in zang na dom na ang dewin he leilung hausak na wang takhi US ne na suma chantir ngai turin an lo dor to thina Trump sarkar ma Joe Biden a hun lai po khan US le Ukrainian hemi chungcha hin dor ton nan lo neya to a chu Donald Trump aron president ta ka hian in na sele zol zokin he indor na hi kal chhota ni tu tuma US le Ukraine thodun na tura an thuthlung an zia tura hian ram pani te ta na zat le zat a hlok na tel thei na tura ro man nia soi nia chu sarkar pani te hianin joint venture in sumlut chu a hoin a hlomin an da anga chu zat le zatin a hlok na kha anin sem don nia soi nia maro chu a mi anin rem na takhi la zia fel ani lo wangin a kim changkha Khawvel theta pon alani lo chu wang chuan tlem hi news a lo langa khating ang khan malak tum dan ania hei US sarkar ina soidan chuan he Ukraine rama leilung hausak na wang takhi US ne na an thodun chuanin US ta na sum don na le ral thuam na siam na tangkai dona tin Ukraine tan po US ne na tanpuina an don that pha thei be se na lian ta kom pokani ti chuan Ukraine la binan pe se dana phe chuan indo te Russia ne na indo te lo top khona phe chuan anram economy din thar le nan apoi mo hle dollar nia soyani boka US Geological Survey tena an chut dan chuan Ukraine ram chunga hian Khawvel leilung hausak da wang tak somnga pahni zinga somni pahni te chu a omni nan chuta heng leilung hausak na te hi electronic steel siam chuanan te energy technology an tia hei kol phetha lampang siam chuana tan te ral thuam lam siam nan te man tangkai thei te an nia tin hetiang leilung hausak na wang takhi China in anga awangin khothlang ram te hianin China ni lo ram danga tanga lak lu an du thina ni China hian rare mineral sum don na hi Khawvela za somsari hi a controla ak thunwaya da wangin US le khothlang ram ho hianin China ni lo dor hin du lutuk thina chu wang chuan Ukraine ramina hetiang leilung hausak na wang tak an rama nei teu sia wang hian Ukraine nena indor ton na hi nei an du mema US mai ba ka hian European Union te abikin United Kingdom te point hetiang ang sum don na nei pui tum hian Ukraine hian lo hel ve to bokani ti kha kan han soitel tu a ti chuan Ukraine leilung hausak na wang tak om na hi Ukrainian seal tan tia chumi leilung hnuai vela om chu nia ti chuan kummak ta doi ni le point nga kalta tang khan
Ukraine leilung a hian aron in siam ton ton nia soinia heng leilung hausak na wang tak tak te hi lithium te graphite te manganese te titanium te cobalt te le athil achidang te kha an oma tin heng hausak na te hi khovel ram ro puitena borok chian ti carbon emission ti tlemna atana malak na sang sang an nei atana tangkai em achan chu I lirthei ina hemi petrol le diesel khu ati chuate kha ti tleman du ni chumia chuan electric lirthei siam chuate relania an kalpui bop mop to tin thlit chakna mang thei khol te ni zung chakna khol te le khol potassium chona khol chi rang rang atan te heng hi man tang kai thei nia International Energy Agency ten an chut dan chuan kumsang ni som thuma chuan khovela hian electric lirthei siam chuanan heng leilung hausak na wang takte mananianga tin kumsang ni som thuma phe chuan khovel la hian lir electric lir thei siam chu hi tluk le ding on za som ni panga vel chuang ani tong an tia chu wang tak chuanin Elon Musk company Tesla point electric car battery siam nan heng leilung hausak na te hi an mamo hle ani an mamo ne be ma chu wang tak chuan America company lian Tesla point he leilung hausak na hi Ukraine le US na in rem nan ziak fel thei ni chuan an mang tangkai hle do na ngai ani boka tin ral thuam siam chu nan te electronics thil dang te technology sang siam chu nan te hei phone te smartphone te laptop battery siam nan te po thani khatiang ang kha leilung hausak na wang tak tak hi khovela hian in chu meka kan chanchinthar thlir zauna kanon siam nu nung ber da tu apo Australia ram point hetiang hi in thanan nei zo huna khovel ram dang te nena in sum don ton na nei turin investment an ron nei chhodon ti te pokha soi oma in Ukraine lam hian he in rem na hi an nei ni chuan US chuan Ukraine hna ram ven him na lama pui turin in tiamna anei turan yan ti tlat awangin he in rem na hi US ne hian an nei hlei thilo US lam hian security guarantee an tia ni Ukraine hna hianin ram ven him na kan pinge ngeng che uti ang kha anin tiam du si lo he in rem na hian kong thui taka zo kan soi tong khan Biden hun lai tang dei to in hein rem de hi ruam man lo ni to ti chon Donald Trump pa huna hianin nasale zul zo kan in norton na wanglen in dorna akal chho na ta ka wangin ni tur ma hian an zial fel thi do don nia ngai ni boka Donald Trump pa hian in Ukraine sarkar hian poisa nei lo chu wangin he Ukraine ne na in rem na leilung hausak na wang tak chungchanga thodun na tur kan han siam tur hi Ukraine hitlan che then ni lo tin alo soi non ve chen boka ti chuan Ukraine President Zelensky apo hianin hebi anram hausakna leilung hausakna an nei hi US sarkar karna na mang ve bokani US tanpuina mamo ngoi ngoya chu wang chuanin ral thuam le insum don ton na ei lebar han enkol na tura Ukraine na momo kha US in apek thei renga wangin Ukraine han karnan hian amang tangkai thiam poka chutiang chonin tun tuma hianin khovel chanchinthar he thil hian a lu na se mema ti chon US hian nga tinge he leilung hausak na wang takhi Ukraine ne na tanga nei adu na chanchu kan soi tong khan tun lai hianin China nen US sarkar chuan sumdon na konga chia anin ti san ton siak vela China le US in kar hi tuna hin sumdon na chungchanga hian an boruak a rip chho ve boka hetiang di mek lai hian China dor to lawa Ukraine an dor thei tur hi US sarkar tan chunin malak na thatak ni chhodon boka ni tin hei mei ba ka hian US a po khun leilung hausak na wang tak tak hi om ve thowa ma se lak chu boi thlak ba ka sen so turulu tuka chu wang chuanin US sarkar hian ramdang atanga lalak lu ram hi du ni tin chu mei ba ka chuanin US rama leilunga omlo poka Ukraine lama hin tam tak kha ve poka tin US sarkar hi mother tang tuin an fing ve a lelam zong taka ngai tu phechun an phakar ti te ponia US hian in natural resources an nei ho hi lai chhuak ka mo mang ri loin la da humma la da that ram hi duwa hei petrol kan ti petroleum tuyal thei kan ti te poi gulf ramatangin arab ramatang te na cholut na satin Venezuela tang te na cholut bokanit khan aram then nom Mexico le Canada tang te pon thil sang a choluta heng zong hi US ina nei ve vekte ania maro chu khovel ram da ka bi kha thei chung chu ei hek char lak lu char US ina a stock nei sa leilung hausak na nei kha chu la khoi chari lawa inda hlut kha atumani ti te poin
soi polon omani tun tu po hian hetiang ram leilung ho sakna wang tak chi po hi US in nei lo chu ni bi lo ba se a khoi che duri lo ti te po so no ba tlem chuan malak na ne US a kon in heng rare minerals an ti lak chu ni ve thawa ma ro chu hlom lian te tam thom lu tu ka lak chu kha om lo ani chung te chu tu da US le Ukraine sarkar in a thu tharan nei ania ti chuanin a pahni na chuanin Burma sipai sarkar chuan an ram hroi tu an khuak khir mek Aung San Suu Kyi chen na in le aram yangon khopui inia lek kama om chu April ni som thum ni lai ni khan atum lina tan an lilam le ma se he an lilam na hi tu ma le tur khan muzo ta chong lawani Suu Kyi in hlut zong hi US dollar mak ta doi za som li pahni at soyani thina amaro chu tun tuma Burma sipai sarkarin lilam na an thoa hian US dollar mak ta doi za som ni pariatin atitlom tani chu ti chung chuan tu ma le tu turan mutalawa enga tinge Burma ram democracy tun din tuma malamek tu an sarkar pai thak tak kai hroi tu Aung San Suu Kyi chen na in hi Burma sarkar hian lilam tak mai ti ta po hi ngun ta ka ngai tu ngai nia he ina hian Suu Kyi kum som panga zet pon chok theiloin sipai sarkar te khan lo khung to a chuti lai chuan US President Barack Obama te Secretary of State Hillary Clinton te le UN Secretary General Ban Ki-moon te po khan he ina hian Aung San Suu Kyi house arrest an da lai khan pon chok theilowan khung lai khan an lo va muto ni chu wang chuan Burma politics tan le Burma ram history apo he in hi Aung San Suu Kyi pa dam lai de to an lo lo to thin ni wangin mi pui tam tak te ngai hlut le an ram history apo mun poi mo tak ni wangin lilam tura sarkarin man lak ta ka hian do dal tu le ui tu po tam takan ne ya ti chon tun ma kan soi he in hinga tinge Suu Kyi in hi lilam tura ro man na om tak kan ti chon a u nau pa Aung San u chuan a chu ve tla wangin Burma ram kota he ro chan chung changa thu pui hi thelu ta ti chon kot thian kum tam tak kalta tang khan he in chung changa hian Suu Kyi te u nau hi in azat le zatin a hlut na mo a poisa zong ina mo in sem mai ro se ti te point rem na kong alo zon pui to thina amara su Aung San u hianin Suu Kyi hi ngai na lutuk lo u nau man ni sela Suu Kyi u nau pa hi Burma rawa hian tun ma de khanin democracy sarkar din tuma malak tuma phe ve tin ne ama hi tuna chon US United States khole tuini na neina cheng to chu wang chon Suu Kyi hian a u nau pa ron lar tur te le a u nau pa hian a lar na tur a farnu hian a dal deuh le alo dong song thalo ne hret awangin apa an chung koram nei hi he in mun hi aron chu boi ve ta ti chuan man da tak tak a Suu Kyi hian a u nau pa hi anu bo rol po khan an vuina poin an belo ti soi ni wang hemi te u nau in kar in thret lo no ma wang hianin Suu Kyi in mun hi lilam turin kot chuan thabirin a reta sipai sarkar malakna noya lilam turin he tumlina atana han tilea maro chu chang tu nom lem lowa ti chuan he thila wang hian Aung San u ami pa zok hianin a farnu in he in hi chang mai dona reta wang sipai sarkar hroi tu then khat te thian tha siama a farnu ne nan in kar bo ro khi a che chho ta zela chu wang chuanin he in hi lilam lo theilo in Burma sipai sarkar kot chuan ngai ta ti hianin a auction a lilam ta ni chu amaro chu chang tu nom lo kan ti to kha ti chuan Burma ram chanchin hi thuita khan thir te po chak ama maro chu tun trum ta chun Burma ram bik chu kan du tok lenga khana pathum na chuan United States sarkar chuan Iran lakasum do na kunga hrekna dan tur thar adwang chok le chu Secretary of State Marco Rubio chuan Iran le an sum don pui ram sang te chu Iran ne na sum don na an nei te ti top sak vek turin US chuan mala don ni na soya kanon soi to thina US le Iran hianin tun hnai hian Iran in a nuclear ral thum a siam chhuat chung changa mo nuclear plant da tanga ral thum hlo ma kolem ti chung changa in rem na nei turin in biak na voi thum got an nei ani kha ti chuan in rem na an mu malan nei hlei theilo wangin a voi lina tan in biak na te po Europe lo mala nei leila tin thun da ni hetiang a kalmek lai hianin United States Secretary of State Marco Rubio chuan nasale zulzokin United States chuan Iran hi a hrek le don ti in aron soya eng tiang takin ngen man lak don chu
ya soi chian hlei theila ni lawa amaro chu iranina sumdon na ta na ram dang te nena in sum don ton na an nei zong zonga a khami petroleum te chemical lampanga thon chu te ka ti top tumin man la don di in shrek na sataka shrek US sarkar hina tuma chu kan soi to thina Iran le US in kara bo ruak chiom hi tuna Donald Trump sarkar hianin Iran ram hian an nuclear plant te tangin nuclear al thom an siam chuaka chu an du lo nin an soya chu wang tak chuan Iran sarkar hian US thu zom turan tin nat takin an kar ve char Iran lam hianin US ina adu dananga kaltira tum hi an pom ngal mai thei bok si lo chu wang chuan in biak na voi thum an nei to ma sein rem no mumal an la nei hlei thei lo ni ti chuan Iran kan soi lai me ka hian Iran sarkar chuan Israel en thatu Paul Mossad te thopuya an pu mo sen langar ne sin chu April ni som thum ni lai ni khan an khai hluma he an khai hlum mosen hi kumsang ni som ni pani me thla a tiran khopui pana kalmek Islamic Revolutionary Guard Corps a Colonel Sayed Kodaya thana chungchanga Israel en thatu te thopuya motorcycle bike te alo supply a tikhanin he pa thana turkong a hianin tha tho wangin khai hlum ta nin an soya ti chuan Iran ram hianin Israel sipai an thatu te thopui tu nia an hriat an pu mi pa pathum le mi chia pakhat te chu kumsang ni som ni pathum December thla khan alo khai hlum to bokani hetia Iran sarkar ina Israel thopui nia hriat en thatu pol lo thopui tu lo tran pui tu nia angai te a khai hlum to fo mai hi dem tu mi sang sarkar sang te le pol sang ten oba an ni human right lampang boi pui tu pol then khat point Iran sarkar hi hetianga pu nan ni ringot a fin fiana mumal om silwa mihring dikna chanvo enge ni bo chia an khai lum hi an dem thu te po an ron soi chok ve pokani Iran sarkar hi muslim enge ni sa kho betu te omna nia hanin khai lum mai me te hanin tha mai me te en ol sam zola mani chu ti thei ani pokani ti chuana palina chuanin International Court of Justice chuan Israel in Gaza kong puyan dan cha mek chungchanga thuboi an ngai tu chu an kalpui ta meka ni thum chung he thuboi hi ngai tu ni to a US sarkar chuan International Court of Justice a hian he thuboi an ngai tu na hian Israel thlawang na takin ron hawa US chuan Israel chu Gaza mi puite tan tran puina pengei turin adu ve thawa amaro chu Israel sarkar hian tran puina at zon na konga a tho pui turata hian UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA te nena an thok dun kher tur ni lo ti hi US ngai dan chu nia chu wang chuan Israel hian Gaza mi puite ta na tran puina a pedona ni poin Palestinian refugee te tran pui tu UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA te kherlo po Paul dang thopui thei turin digna chanvo nei ve thoni antia enga tinge he thil hi kan ti chuan International Court of Justice a thuboi thelu tu te chu UN Agency for Palestinian Refugee te hi an nitani anni hian Israel sarkar in tuna hian Gaza kong pui zong adanga an Paul malak na Palestinian mi puite eile barzon na konga te chopek na konga te damdoi lama inan kol na konga le tanpui na le chan chu na kong sang nan thok thlei thei lo khi Israel sarkar hi International Court of Justice in ngai tur seti in UN General Assembly an puluta ti chuan UN General Assembly thutluk na in International Court of Justice chuan Israel chungchang hi ngai tu ta ti chuan US thi chuan an dan pa ngai angin Israel thawang na taken ron haule ta ni chu ti chuan Israel mai United States mai ba ka hian Hungary point Israel thawang hin na takin anon hauve bokani ganon sei photo thinangin Israel chuan kumin mars thatira tangkhan Gaza hian ton puina thil engma phurluan phallawa Gaza kong puiten dang chat veka chu wang chuan Gaza cheng Palestinian mi pui tam takte hian in makta doi ni le point engza chunge heng ho hian tuna hian eitur an tla cham to ni eitur mai ba ka in en kol na dam doi in te po ti chiat te tlak cham ten nga lutuk to wangin UN United Nation hetiang ang tran puina boi pui tu pol ho hian in boi thlak an ti thu le Israel sarkar chu hetiang at thil tia hian an dem thu te pon soya wangin International Court of Justice a hin ngai tu mekania amaro chu International Court of Justice in atu na Israel chungchanga ngai tu hi reilo te chunga han ti fel mai the ni lawani engam zat
an ngai tu do na tin an thutlu na tak tak phe chu thakhat nuwa mon ron pe chawa chu po chon pe ngei do nam ti po ala soi hlei theilo ni chu wang chu hun ala du deuh do na ngai ania Israel te hian tuna Hamas te ne na anin do chungchanga hian Gaza hin be chun zom sela April ni som thum ni lai ni thleng khan Gaza hian Israelin ingani thara an va be le wangin nun na chan mi som thum panga chuang an ombel len dia soi ni bokani ti chuan kan soi to thina Gaza a ro rel na keng ko tu le Israel sarkar ina do ber Hamas te hianin an mitang kol te hin chodu tat si lo Israel sarkar hian tuna hianin khatiak an mitang kol te kha ron chho tir tuwa turan nor turin Gaza muna tanga ron chhoa Israel sipai te kuta ron petura an nora wangin Hamas te thei patopin tuna hianin an beile me kan be chun zom char char ania chung te chu adin kar bo ro kan ya kan chanela video kan ron siam thina hian helai chung chang hi chu kan ron soi jing to a i kal chanel lo ngai thla thang te chuanin in hre chiang viau toin karenga chu wang chuan a ke pakoi chu kan soi to lowang ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pangana chuan US President Donald Trump chuan April di somthum ne lai ni khan cabinet meeting a kowa heta hian China President Xi Jinping a engteka nge abiak don ti zo na chanchinthar lakhum to ten an zo na a chana chuan a hun ala thlengang ati ni US chuan China thil siam chu tam takte kan momo lem lowa ati poka Trump hian China chu sum don na lama har satte lian tak an tok ti in nui za siam na manga cabinet room a om te pon nui de hukani Trump hianin kumin first kumin chung kumsang ni som ni panga first quarter atana United States an ram GDP bial point pathum parsena atlak niam chana tun naya ramdang telaka chi ati san wang nilovin President Joe Biden a sarkar thiam lawa apu thunga Trump hian an ram GDP 0.3% atlak niam chungchanga hian ti hian in soifia January ni som ni thleng khan mo phurna kala lawa chu wangin tuna US GDP tlaniam hi chu sarkar ma sa Biden ate thil ti tiklo wanga nia ke chon in nam nuina ka nei lawa atia Donald Trump hian a kai hroi sarkar chon an ram United States chu aron tikang le dona aron din chu pui le dona adana ron dang chhovia wang do thei takin longwa kro atini ki chuan a paruk na kan chanchinthar thlir zauna paruk na chuan India le Pakistan in kar bo ruak so sang zela India ram chunga Pakistan thlot theina te thlolu khapna India sarkar chona ti chuak vele ta he khapna hian April ni somthuma tanga me ni somni panga chung a huam to na ri kanon soi to thin ang khan Pakistan lampoin India thlo theina te Pakistan ram chunga thlolu alo khap to boka ti chuan hemi chan let na anga ngai thei tur hian Pakistan thilti India na du lo entirnan India sarkar point Pakistan thlo theina zong le Pakistan ram chunga tanga an enkol thlo theina hrim kha India borok chunga thlo a khap ve bokani ti chuan India le Pakistan ram ria Jammu and Kashmir chunga line of control apo India media te tarlan dan chuan Pakistan sipai te chuan an duty post ten khate kalsanin an ramlama an flag te nen an tlan let le ri ni an soya achan chu he thil hi India sarkarin mani April ni somni pahnia pahalgama poi khoina thlenga wanga Pakistan tranrol pui firfiak polte na sataka khatianga mi somni paruk zet an kalum an du lo entirnan le kha poi khoina an thinrim ji entirnan Pakistan chungchanga hianin India sarkar hian na taka malak tumna neya an ngai wangin hetiang hian line of control le India le Pakistan in kar ramri mun sanga sipai duty Pakistan sipai duty te kha India sipai te malak na ngai ngam lo hianin an tlan chetan na an duty post ten chuasan tin India media than khat chuanin antara hei hi tuntuma boina wang chau pon lovin Pakistan le India sipai te ramri hian a khat to khenin ka na hin nei ve zeu rangani indo tak ti silowin in ral sai kan tiang chi hanin voton na te a thleng thina amero chu tuntuma ramri duty post Pakistan Ranger tenan han tan chet san vela hi chu India media tena Pakistan an deuna anga te pongai ve theya ti chuan amero chu tun pahalgam thil thleng nuwa India sarkar ina sipai te nasale azwal zo karam riven him na le Pakistan laka regrap na tilang tura alan tira wang hian tun nai ni thum ni li chung vel bor hi chuan
ram ria si pai duty te hi anin ral sai deuh reng nia soi te pawm vea amaro chu hmuna te kan om velo tin news salo mu mai kan nia a thu chiang tak tak kha kan threlowa India news nge ni tar lang thin tu te na an han tar lang kha kan ke ni chuan kan ron soi chong ve deuh mai ani ti chuan apanga na chuan United Nations Secretary General Antonio Guterres chuanin Pakistan le India ram boruak sang tak nei meka India External Affairs Minister S Jaishankar le Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif te chu ran ve in biak thlat na mangina bia pahalgama poi khoina thleng poyati thu le heng ram pahni ho tu India rama External Affairs Minister le Pakistan Prime Minister te abiak na hianin ram pahni te inkara in hriat thiam lo nan na satakom chu in beng dai turin aron nge na ni heti lai bek hian US Secretary of State Marco Rubio chon India External Affairs Minister S Jaishankar tho hi biak thlat na mangin ron bia India le Pakistan inkar boruak aziom theinan ma la turin aron nge na ni ani Marco Rubio hian India chu Pakistan nena borok so sang takan nei meka remna om theina na kong dap turte in pha niam turte puina ron nge na ni tin hei ba ka hianin Marco Rubio hian pahalgama firfiak poltena mi somni porokan ka hlum kha adem thu tele United States sarkar chuan India ina firfiak polte a beilet na konga malak na kong tin renga a thlop tur thu te poron hril nia soi ni pokani ti chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif po hianin April disom ni pathum thole April disom thum nilai ni khan United Nations Secretary General Antonio Guterres hi biaklat nain abbe boka chuta chuan pahalgama poi khoina thil thlenga India in Pakistan a pu na chu adik lo ti a hrela tan bik nei lo a chui chiang tu tur din ni sela ti chuan thudik chu lo lang mai ang tin United Nations Secretary General Antonio hi Pakistan Prime Minister hian a hrilani hei ba ka hian Pakistan's Prime Minister hianin kan soito khan US Secretary of State Marco Rubio po biaklat naina zukpe boka hei hi India media te chun Pakistan Prime Minister ina UN Secretary General le US Secretary of State te biaklat na manga avabia hi an han deu khopa India media ho chuanin Pakistan Prime Minister hian India malak na ngai ngam lowa chuwang chuanin Khawvela thil ti thei United Nations Secretary General le US Secretary of State hi va betlon niin an pu thungani Pakistan Information Minister Ataullah Tarara chuanin India in darkar somni pali atanga darkar somthum porok chunga Pakistan be an tumna finfiana an nei that thu April di somthum nilai ni khan asoya hei po hi India media te chuan Pakistan hian India in ral thuam hanga abe an hlawa wangin an hlau thon ema wangin thiam thu lo soilok tan khatiang khan India hi tiklo takin anron puwa an chet lak da ngai ngam loin dotin anon pulet niin an soi ve mek pokani ti chuan India rama Directors General of Military Operation of India chuan in biak thlat nam hangin Pakistan sipai ho tu va bia chuta chuan India le Pakistan ram line of control a in ka haida thuthlung Pakistan ina bo che fo thin chu ron bo chelo turin vau khan na thurum takin navril bok nia soine bokani Thu Thar Thlirna khata chuan Pakistan chuan an rama indo long le long sipai te chu India an ina aron be thut po lo in ring reng thei turin hriat tir nan chuanin soine boka hei ba ka hian Pakistan indo thlo theina te po tuna hian tul to palo chuan thlo chu tir lawa hei hi an soidan tak chuan Pakistan Air Force te hi za somnga che tuna hian an thlo chu tira chu po chu tul to pan thlo chu tira nia hei hi Pakistan sarkar ina an indo thlo theina te thlo chu tlem tira chan chu borok vela India thlo theina le Pakistan thlo theina te in ka hai ang engani in hai pal aum thei lau thon thil tuwa lo an lo in ven lok nan man la ni ti te pon dia eng po chu ni sela mitam takina kan hret chak chu India le Pakistan hin dawang em ti nia keima mi mal ngai dana le mitam tak ngai dana chuan indo hi chu Khawvel sarkar tu po hianin an last option an man thina nia chu wang chuan indo tak tak chu tu sarkar ba hin an tu lo nia chan chu Tunlai Khawvel a chuan indo hianin nunna he ba ka ram economy na tur lo to ka chu wang chuan indo lo hin du ram zelani amara chu lo thei lo to pa chu indo na chu lo chok lo thei lo wa amara chu tun din huna landan chu India le Pakistan in kara borok so sa lu tuk po hi ram pahni te in kara hianin
in do pui tling tak chu a chuak ri lok chon rin om lo ni borok ta chu la chezel thia hun malam hun chu kan soilok theilawa tun tin hmuna chon hetia han in vote le nge ni sarkar malak na kong sang sanga han in do dal tona an in rem na lo nei te han in sut sakvel te hi chu ti om hlia nia tin India sarkar hian in keima mi mal ngai dana chon han soi ve taila palwama hmuna surgical Pakistan fir fiak poltena poi khoinan ron nei tuma surgical strike an van yang khanin indo tak tak te lowin hemi poi khoi tu fir fiak polte tombuk te le an duty na phun te vati chiata vaka lum te chu India sarkar hen tu na hian atum hetlatin karing ve thung poka chu wang chuanin engpo chun sela Pakistan le India inkara borok chia so sang lu tuka hian India sipai ho tu pension to then khaten media lama an thu soya chon he thila hian India le Pakistan inkara borok rip tak kara hianin China sarkar hian arukin in rol na nei ni an tia chan chu India le China sarkar hi ramri chungchanga thu boi nei vere ngan nia heta tak hian Pakistan hi lamtanga siam tumin a fui porani India poi va khoya ti chon Pakistan le China inkara in shet thiam na thazok te sumdo na thazok te thoho na thazok te an neyanga tikhan Pakistan thian thata tumlot na hianin Pakistan hi China ina fui porani ti polte ponom via tin kan ron soito video ma sapo konon soito kha India hi modia kai roi nu hianin prime minister in nu hian Khawvel ram rang sanga hian thian tha le etlak na mol hi anga chho ta via wa hi Pakistan hianin India chu a erber le amel makum luna ni wangin hetiang taka abikin Arab rama te Muslim ram tam tak te India in thian tha an nei chawin no kan tia chu wang tak chuan India hi Khawvel hua po khatiang nge ni fel fai bi ka di lo zealand tirnan khan le an ram chunga poi khoina te thleng thina nun na chan na te om thin ti lan tirnan hian India hi ron tu boita nia ngai pol te po an om ve boka eng po chu ni sela khang kham Khawvel le India ram chung po analyze nge ni Khawvel news ro chip chianga ngai dan siam thin tu ho analyst ho tena an ngai dan an soite nia keima ni mi mal te poin ngai dan chu kan neya mara chu ke ni mi mal ngai dan ta chu finglu tuk lowa chu van chun mi thiam jok te ina ngai dan ron soi kha ya tam taka chung kan ron soi chong thina ni ti kha kan han soi vele ti chuna poruk na chuan India sarkar lai puya information and broadcasting minister aiswani vice no chuan April ni somthum ni lai ni khan chanchinthar la khom tu te ma India in chiar puya nei huna nam hnuai hnung jok zat ompo chiar telani don tina soya he nam hnuai hnung jok te chiar pui nei tur hi Caste Census cabinet committee on political affairs point apom pui ton dina soya hei hian India ram chanchinthara luak khat ngal veka achan chu India ram chu kan rianga chi le chi in thlir na ram kha system om na ram nia kan hriat thin le soi thin kha nia ti chuan hetia India sarkar lai pui BJP kai roi sarkar lai pui na Caste Census nei aron pomta hi mitam takte nge ni ngai tu na ron ti thar kok tu pakata ni ve ni achan chu BJP sarkar hianin Caste Census si nei hi du lo ti in soi du si loin a nei du ngai lo ve tho pakani chu tuna hian India rama ep tu pol lien ber India block an ti te chuan in than aw hla bera an soi chu sarkar na kan changani chuan India rama hian Caste Census nam hnuai hnung jok engzat nge om ti ang chi khami han chiar pui nei kha kan nei ang ti in engeni in than aw hla po hian an lo soi fo to thina chu wang tak chuan hetia India sarkar lai pui thupuang tu information and broadcasting minister aiswani vaisnoa na India ramina chiar pui kan nei huna Caste Census po kan nei telang anti ta kha hian political party sang ten he thil hi than ti thu le an thlop thu an ron soya ti chuan Indian National Congress phei chuanin an ro real na state then khat bikin Telangana le Karnataka te po Caste Census si an lo nei to thina ni chu wang chuanin tun tuma India ram sarkar lai pui ina Thu Thar non nei ve ta ka po hian Telangana chief minister Reddy le Karnataka chief minister Siddharamaya point ke ni chuan Rahul Gandhi du dan angin Caste Census kan state a chu kan local pui dei to sin an ron tia thu ngeni tong kam an ron nei ngal der ani ti chuan enge Caste Census chu han soi zau don taila India rama hian
nam le chi sang sang kan chenga chu abikin hei vai ram abikin hindu sa kho pe chuan chi tha le chi chian oma nam tha le nam chian mo khatenga khan india ram mihring heng tamlu tukara hian chi le chi lan chho theina tura chher pui nei kha india sarkar lai pui hian alo du ngai lo ni chu chu india ram mihring te hi nam le chi dana chi sang sang a tender kan dia category sang sang a tender kan dia a general category ti chu I vai hemi a vai minol pui kha an ni teu topa ti chuan schedule tribe an tia ke ni tlang mi khawang kha ne tin schedule kha sanom le chu chu I vai nam chhe jinga po I tlema ziom deuh ho khanoma tin tun ma tanga khoi thiang lo le nam noi nung zok te kha other backward class obc an ti thina ni ti chuan he kha census hi kum sang khat ko somnga pakhat tanga sang ni som pakhat thleng khan india ramina chher pui aneya khan schedule tribe le schedule caste te chau hi a hran pa chin chia kan ni thina chher pui hen chher tel kan nia ma se vai nam noi nung le nam chhezok obc other backward class an ti te khe chher pui a hian an ni na chiang taka chin chia hran na chher pui a khan tel an ni ngai lo ni chu chu kum sang ni som ni pakhat khan india sarkar chuan socio-economic and caste census SECC chu aneya ma se heta an chin chiana atana chher puyan neya an thilla khom zong zong hi voin thleng hian tlang zar alan ni lawani chu chu a chan chin hi han chui zau don taila he caste census chung chang hi british in india an apply kum sang khat zariat somriat pakhat atanga sang khat zakko somthum pakhat chunga chher puyan nei khan he caste census india ram hin lo nei alo ni to thina ma se kum sang khat zakko somthum pakhat nuwa khan india rama hian caste census nei chhun zomani talo shrim shriba kum sang khat zakko somruk pakhata khan sarkar lai pui chuan state tin te chu an du chuan an mani state a caste survey an nei phal saka chu caste census pon lo chu survey ti chu census chu chher pui tak tak kha nia amaro chu survey ni chuan thilla khoma hanchin chia enge ni survey a chuan atlang pui han lak khom angkha a phal saka ni chu chung te ni wang chuan bihar hianin caste census hian nei ma sapera Nitish Kumar kai hro hian chu minua telangana state a an nei le ti chuan karnataka state a an nei le karnataka state a phei chuan tuna hian an nei to amaro chu an census report a kan la tlang zar bik chung lo ni chung te chu ni a ti chuan census hi enga tinge chu tiang taka india ram chanchinthar aron lu kan ti chuan india ram a chuan hindu sakho zui tu ten tampera india ram mi pui tamzok tamber te hi hindu an nia chu wang chuan du lo tu hi tam takan om ve ni a chan chu khatianga an du lo nan soina chuan india ram chu chi le chi in thlir na ram caste system om na thin kha tuna chuan a om to lo chu wang chuan a hran pa hindu sakho betu te I chin chia chir pui wa nei kha a thul to lo ti pol an omani tin hei ba ka hian chibil khatiangang in chir na nei ni chuan mani ni na chu hei hi chu nam sang sok ten nam noi hnung ania tia census data om vek chuan he pa hi eng nam nge eng chi nge ti kha anin hre zung zung thei dona in musit na le khating indiriam na te in thlir na te kha tunma hindu system hlui kan du lawang kha kan din thar le dona ni tia ngai pol te pon omani tin hei ba ka hian nam tha te hianin khe census nei hi an du lu tuk lo ni a chan chu india rama chuan kan hrianga nam tha ho khami hindu sa kho nam tha ho khan za om na le enge ni ming that na te a chan vo tha zong zong khan changa chu wang chuan nam chhezok te chu hran pa chher pon ngai lo tian lo om ve me sela dipol te pon om ve ni an ril ru taka chuan khatiang ho khan kha census nei tulen relo bokani tin hindu nam tha tam tak te hian kha census nei ni chuan hindu sa khuwa a nam noi nung zok te din mun kha sarkar ena ron vulanga chu wang chuan hindu nam tha te na chanvo than nei te kha aron chu pui do ngai pol te pon om hlau thong pol te pon om ani tin heti lama hianin han chui chian tak tak chuan hindu nam noi nung zok te tan te po in thlir na le in diriam na sa sia in nei chungchanga te zirna ina te chen ho na chungchanga le sa khopik na thlenga po achang chon hindu temple an biakin hemi hindu sa khopik na mun poima te hian nam noi nung zok te lu phal lo ten nia khang te ni wa khan
i tam tak hindu nam noi nung tam jok te chuan kha census in nei lo ni sela an ni na an identity kha sarkar na chin chia ran pa lo chuanin i hetia i in tu te nama tunge kan nam eng chinge kan ni tin hriat lo kha i hindu nam noi nung te tan pu da tha jok tho ni ti pol te pon om ve ni amaro chu du to adu tu lom ve thung chuan i india rama Caste kan ti chi sang chi bil omzat hriat chin ani chuan na zon na konga te zirna ina te nam noi nung jok le nge ni diriam tok thin ho musit ching musit na lo tong to thin nam ho ta khan chan vo than ron nei thei do na chu wang chuan tuna an dik da chan vo india sarkar laka an lo chan ngai lo reservation an ta na zirna ina seat ho sakte admission ho sakte tin sarkar na zon na konga te le company a eng po na le ei zon na kong an zo na konga chan vo an la nei ngai lo ta khan ron nei chho theinga chu wang chuan india sarkar laka nam noi nung jok te din mun tha anom ve thina turin he kha census a thadon riu nan boka chu mai ba ka india sarkar tan po khas khatiang ang chi a hran pa chhiar pui nei ani chuan heng nam noi nung jok te ta na malak da tur le an mani lo din chhuwa theina tura sarkarina kong as roman thiam theina tura tan thil tangkai takaniang tin adu tulam pangkha an om ve bokani amero chu kan soile soi nu he kha census si chuanin i hindu sa khopetu te zinga in hnial na top theilo i adu tulam le du lo tulama aron siam chok ngei ngei dona tin thil la om tak lang ve pakhat chu BJP hi hindu sa khopetu tena an thlop tlang puyania kan hreveka hetiang ani chuan BJP an chakda nar hindu sa kho be chana politics an khelna hi he kha sensation aron ti dal ve thei ti angai pol no mani achan chu tien hindu ni tlang veka amar chu sarkar mewin i hindu sa kho nam le chibil sang sang a hran pa chin chia theu ta ka chuan he hindu in pum khat na hi a ke chiaga a hlok pui ber thin BJP te hian an tur ve thei tlat ti aron sei pol te po an omani eng po chin sela kha kha kan hret na ti zawa tele zirlai te tan po thil hret ngei ngei thilani wangin kha census chungchang hi kan non soya ti chuan india ram chhiar pui chungchang po hi kumsang ni som ni pakhat kha chhiar pui nei tura india sarkarina arwa man nu nun berania kumsom dan zela india ram en chhiar pui nei thina nia amaro chu covid trileng awang khan he chhiar pui hi nei theni tak lo wangin india rawa hen tu na hen chhiar pui kan nei nun ber chu kumsang ni som pakhat kha alo ni ta kumsang ni som ni pakata chhiar pui nei theni tak lo wangin india sarkarina tu na data nei le india khole tuite chungchanga chhiar pui chin chiana nei nun ber hi sang ni som pakhat data khalam vekani wangin mishing tele khosang sang te mun sang te a india sarkar ina chin chiana nei hi up to date to lo em update nga em to ni ti ka shela in khuathawa han google ula mishing ang zat nge om enge ni khatiang ang chi chin chiana kha chhiar pui census website a khanen hanen ula in khwa mishing omzat le in omzat ta kha adik lo noi tong ti chu google ula in thathiam hal beang chu wang chuan india hian in tuna hian in chhiar pui nei le thoi turin ma la meka kum som dana nei thin kha covid rilenga wangin thila khai lak zo veka ti hian malak tum na thar aron om vele ta chu chhiar pui an nei rol chuan nam sang chibil bik te chin chiana chhiar pui san pa kha nei tel bok turania thil thararon her chok don ni te pena langtani ti chuan kan chanchinthar thlir zauna apasari na chuanin Delhi sarkar hnuaya anti corruption bureau te chuan Aam Aadmi Party hroi tu pahnih Manish Sisodia le Satyendra Jain telaka eruk thuboi an ziak luta he thuboi hi Aam Aadmi Party tena Delhi sarkar an kai hruai laia zirna ina classroom sing khat sang ni zasari somli pariat siamna na cheng vai bel che sang ni sum anti cheng pen chungchanga he thuboi hi ziak lutan nia ti chuan he thuboi hian contractor te hna hlep thau chu kan pe ka wangin sum hin na sataka teaching pen nia soyania ti chuan classroom pakhat siamna hian he thuboi an zia dan chuanin cheng noi somni pali point somret paruk zel sena nia chu aret pa ngai aya mun nga donin asangani antia he na tho na in nam hnui chu Manish Sisodia hi education minister ani lai ania tin Satyendra Jain hi khatilaya Delhi
Aam Aadmi Party sarkar khan PWD minister ani lai ani boka chuwang chuan heng Aam Aadmi Party hroi tu pahnih Manish Sisodia le Satyendra Jain te hi amo phurtu ni in anti corruption bureau Delhi sarkar hianin angaya chuwang chuan thu buai a siam sak le ta ti chuan he thu buai an chui chian na le chanchinthar lo langa hianin contractor somthum pali te he zirna ina classroom siam na ta na an roya hian contractor somthum patli te na pe kan nia chung contractor somthum pali te chu Aam Aadmi Party te nena inzom na thuk tak nei vek an ni an tia an na tho hi azo hun tur chunga an zo lo wangin ni sarkarin khatilai Aam Aadmi Party sarkar khan poisa tam taka hlo bok ni in an soya classroom saknan hian semi permanent structure manga na tho ania chu kum somthum chung dai thei tura roman na ang chi khania ma se an sum sen so atana an man ero khami sum sen so hlut zong an chut nan kha chuan cement concrete paka building manga siam kum som sari panga dai jok tur kha manania chuta chuan a sen so kha sang talut tuka chui chian angai ni antia ken hei ba ka hian a hunna na tho zo ani lo wangin he contract na thok tu te hianin poisa kha ingeni estimate kha tisang turin sarkar khan ngena chuwang chuan vaibel che zathum somni porokin he na he contract na hi tipun ani hlom boka chuwang chuanin he na an tipun estimate an han tipuna hianin tender tharan kole boxi lawa a hlok na tel tunga I bok khanin contractor somthum pali Aam Aadmi Party te nena in thunjom no thuk tak nei an ti ta khan a hlok nan tel vekani an tia chuwang chuan tuna BJP sarkar Delhiya sarkar thar ron en kol tu te hian he thu boi hi anti corruption bureau mangin an han thelut leta chui chian tur tam hle ni nan soyani amaro chu Aam Aadmi Party lam ve thung chuan he thu boya an party hroi tu pani Manish Sisodia le Satyendra Jain te an ron pu ta le thu boyan siam sakhi tunlai heng mi pani an hroi tu pani Manish le Satyendra te hi Punjab state in charge satana ruat an nia wangin Punjab Aam Aadmi Party te thanjel na le mason na tura na an tho that theilo na tura an ron vo na ang dewa an ngaya an mani hi ti ming chiata hlau thonga om tir chu BJP ten an tumber ania chu wang chuan he thu boi po hi an ron siam chopani an tia ti chuan BJP sarkar Delhi BJP sarkar chu na tho na chang hrelo le na tho aya Aam Aadmi Party hroi tu te laka thu boi siam chu na bera nein Aam Aadmi Party lam hian an ron pu ve boka ti chuan heng thu boi te hi kot tin alangai tu lenga charge sheet ten han siama ti chuan Satyendra Jain le Manish Sisodia te hi zel an tang le donem nge anin soi filim theidon ti chu hunin la ron thrilanga BJP ina Delhi assembly an han kai hroi le ta hi an ma loka sarkar na lo siam tu Aam Aadmi Party te sul nu por nian hria ta hian thu boyan siam chho de uzat zat meya nge anin be zel dan tur hi hunin la ron hrilanga Aam Aadmi Party te po hin khoi thak veng reng khop meya ti chuan an BJP lamina an du dana tak phei chuan hei Manish Sisodia le Satyendra Jain ba khe ba ka hianin an ho tu pa Arvind Kejriwal po hi in nam noina neem ti in chui chian ni box se ti te point BJP lam thupong tu te chuan an non soi ve pakani ti chuan kan soi to thina Delhiya Aam Aadmi Party te kha in na thak thata kan nia kong le lam taka chun fakpon loa amero chu India ramahin political party system a hianin in thante ma chon thina ni wangin party hian sumo momo ve ni election campaign na tan de party office han en kol na tele khatianga akal chhozela tur khan sum tel lo ning ma hi ti theisi lo chu wang tak chuanin Arvind Kejriwal te hianin malak na sang sang te pon lo nei ve thina aman thu boi nei zelan han tan phara prop na po liquor scam antia Delhiya zuzot na chungchanga sum cheprel na salutuk oma wang khanin kot thu boyan ne yat khan zel te han tang rap rap khan ania tuntu ma po hian Aam Aadmi Party te malak na hi kan soi tum pera chu sarkar an kai hruaya sarkara thu nei tu peran nia party fund na tan hen poisan mo nem ve thawani Arvind Kejriwal an Aam Aadmi Party kha India ram puma injar phara
national party an le chhota ka phei ka chuanin state sang te hroi tu ten ne office te hona ngaya malak na ngai in thlan an ma chon ve reng boka party no pang ten ne box ya poisa khan ma mo hnem ve me mani chu wang chuan an sarkar kai hroina ber delia sarkar an kai hroina khating malak na sang khan party ta na sum tuak hi ngai ve ni an ei ru kherem an ti diklo kherem chu hriat ni lo ma sela party fan tuak na tan hian in sarkar malak na ka man vet kha angai fo thinin rin oma chu wang tak chuan hei hi anin veng thiam si lo politics experience thui takan la nei box si lo nen BJP lam hian hei hi be nan takan manga an lo sul nu por then khatan lo nei ve lo thei box si lo nen hianin Aam Aadmi Party ming thatak ne kan hriat thin kha an ming that na hi BJP hianin ti portum hrimhrimin an sul nu por kha an ron lai lang ngani hailan sakta char bai sia an ming che chho ve ta rewa amara chu kot thu boi ni kotin rem na tak thu rem na tak ki engma hi la ti fel la nei lo chu bang chuan Arvind Kejriwal le polti kot ma chuan pu na an dong mek chawa thiam an chang donem don loim ti chu hunin alaron hrilanga engpo chini sela party hrim hi eiruk na te po du lo viawa Aam Aadmi Party kha din ani eiruk nan du lo wanga political party a din kha an nia amaro chu soile soinu sumtel lo hin engma ti thei silowa party mi te poisa tho khom ru ta tang kha chuanin India ram pum han choma hanin kol tur khanin an party ram zau na tur khan atlin bik lo aniang chu in Delhi sarkar an kai roi mek tang khan sum tuak dan tur khan lo ngai tu ve ni chungte wang chuanin India ram politics system po hi ngun taka ngai tu chuan Aam Aadmi Party te tanga kan zir chho tur chu eng party ma eng pol ma hi kan Mizoram politics te thleng po in sum tel lo in kal thei bik si lo chu wang tak chuan mi puiti hian kan zir ve hle ngai ni chu eng tin nge niang party kan tel te hian hausak kan tum nge ram kan hmangaya he party tang hianin in seng so po in thlok na pot tel lovin politics kan lut venge ti rilru kan pu nge he party hi ka zom chuan kan chung ko kan lo hausak pha ve dewa kan lo nom pha dewang tia kan thlir reng chuanin India ram politics system hi chu akal dik thei don lo nin ke chuan ka hria chu ka ngai dan nge tak po ni a chan chu Aam Aadmi Party te chungchanga po hian Arvind Kejriwal a eiruk na du lo tu engeni hruai tu lar lu tuk thin khan eiruk thu boya or ta ka soi thin ang khat ko ten ra proof anga eiru tak loem chu ikan thelawa amaro chu party malak na turatan hi chuan sarkar malak na sang chu amang ve hle ti chu chanchinthar kan motang te po hian a hriat thiam thei ve lu tu kani chu wang tak chuan mi pui te hian kan zirangai ta ni kan party candidate te kan politician te re thei te in omsela amara chu na that takin thoksela an mania ther hlo le hlok na engma khatiang ang thilmom wachan tur nei lo maila kan ram le kan namte kan state te kan ram ten en kol that chuan na tok me kan ti tlang vek the ni lo chuanin India ram political system ba he chuanin eiruk na te eiruk na kher lo ni point kan eiruk theilo mo sum hlok na kan tel theilo mo khatiang ham that na kan don lo chuanin eng party ma hi kan muni kho hlei thei don boxi lo chu wang chuan kan political system he ngun ngai tu ngun ngai ve hle ni ti kha keima mi mel ngai dan tum chu kan soi ta deuh tu ni chu min lo hre thiam don nia ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pariat na chuan Manipur MLA somni pakhat te chuan Union Home Minister Amit Shah thena lekha thonin Manipura mi pui thlan sarkar din le thuai turin an nge na Manipuri kan hraveka kan state then ovania president rule atuna hinan ommeka hei wang hian heng MLA somni pakhat te hianin Home Minister Amit Shah hena hian president rule a thlathum vel zet kan hanom ta mason na tur mu tur om chuang silawa tin kan mi puiten mi pui thlan sarkar din le turin min nor na salu tuk to boxia chu wang chuan i thil ti theina mangin i malak na in Manipura hian president rule ti topin mi pui sarkar mi pui thlan chua sarkar min din sak le rotin Manipur MLA somni pakhat te hian an nge na ni ti chuan he lekha thon tu te hi BJP MLA som pathum an nia National People's Party MLA pathum an nia Naga People's Front MLA pathum te le Independent MLA pahni te an nia heng MLA somni pakhat te na Amit Shah hena lekhan thon hi Manipur Pradesh Congress Committee President Keisam Mega Chandra Singh ave thung chuan heng MLA somni pakhat te hian Governor Kalkanin sarkar lai puya Home Minister dei hena lekhan zuk thon hi
thil ti dan phung kal ani atia an du tak tak ani chuan governor chu mu sela sarkar mi pui thlan sarkar an siam thei thu hril jok se chu chuan thil di phung le thil kal phung dik tak ron her chu pui meng chu alo ti vea chan chu lekha thon tu jiang hian congress mla ten tel lo wangin manipur pradesh congress committee president kheisama hianin heng mla somni pakate lekha thon hi alom chiam lo aniang chungte chu nia manipur hi kan hrianga president rula puan ania governor rorel na hnuaian om tina ne chu india president ai in governor in manipur sarkar in kol na kha thok athok meka chu wang chuan manipur hi kan state then omania khatia zauna thlakte le mei te in kara boinan chhuwa khanin india sarkar lai puiblu poi hai rap propa kan hrianga an chief minister biren singha kha bang turin bjp sarkar ho tulu ta khan an han tia ti chuan ban nu loka khan manipur kha president rulan puang ta khania ti chuan manipur president rula puan ani ma lokhian union home secretary hlui ias pension kha governor turin rotani boka chu wang chuan manipur ram chanchin hi kan thlir khat tawiawa kan chanchin thar thlir zauna tirlama ka chung karon tel ve thina tun tu mai ro chuan manipur hian chanchin thar lu tu kan nei lawa a chan chu in poi engeni tharum thona te kha aruk chuan hun that kada chun lom zeu zeu ma sela azol puile tan thom na lu tu kha chu re ta chu wang chuan chanchin thar thlir zauna po hian manipur kan han hoi khat ta dewa chung te chu kan han soi fian ni sela ti chuan kan chanchin thar thlir zauna apakwana chuan india defense minister rajnath singh chuan mei ni kwa hian russia in indo pui pahni na nazi te laka ne na an chan champha lomna victory day an nei tura india ayau in a han tel pui dona russia sarkar thupong tu ten an soidan chon he victory day an man na tura hian prime minister narendra modi chu tel pui turin an soma ma se narendra modi hian ni kum khan russia hi voi ni ngot atlo to wangin ai o turin rastat singa hi akaltir don ta jok niin an soi ve thunga ti chuan hei hi kan ron soi to thina india defense minister rajnath singh an russia a khating victory day han man tura hian russia le india hi in thian thatak tun ma tangan an lo ni to thina tun tu ma po hian an ram thian tha zual ta kha heng an ram hun poi wa hian an ron so bani tun tin huna hian russia le ukraine te in do me ka hian india hian in russia lama tang nge ukraine lama tang ti khawvel sarkar sang te ngai dan hriat chak te ponia india sarkar po hen thiam takin game play via ukraine be sa chung lawa russia ne na in thian thana kha thlau thadu chung lawa chu wang tak chuanin india sarkar foreign policy po hi a fing chho khop mai alo fing to thin a fing le zela ni ti ta po kha kan han soi zau tel mai mai ni sela ti chuan a som na le top na pera chuan india sarkar chuan ram ven him na le sipai te malak na konga tan puitur national security advisory board adin thar le a heta hianin research and analysis wing how to pathin ro how to pathin alok josi chu chairman ata na rota member sompali dang anom don boka hei hi india sarkar in engti han din thar le ta nge tia kan ngai tu chuan tun hnaya pahalgama poi khoina thil thlenga malak na an nei chhun zom zelna ania india sipai jammu and kashmir om northern command and kulturin lieutenant general patrick sharma india sarkar chunro thar boka hei ba ka hian air marshal narmadeswar tiwari chu vice chief of air staff atan arwat thar bokani ti chon india sarkarin tun hnaya hian national security advisory board adin thar ba ka khan northern command how to pa arwat thara tin air force lama vice chief of air staff thar arwat bokani chu khang taka thu thar langsar zual ania atober nakan hantia ti hian atop na beratanin pakhat hian mangle ta zokla thome national council of educational research and training ncert chuan polsari zirlai te ta na social science zirlai buthar exploring society india and beyond part 1 asiam thara chuanin delhi sultanate le mughal history te apai ta de ni chumia chuan india ram manlaya lalram in rel boldan chungchanga khan muslim lalram rondin tu te muslim te ro rel na hunlai delhi sultanate period le mughal te ro rel na lai kha zirlai bua zir to lo turina pai bo te ri chu hei aya hianin hemi chapter pahni
ati bo aya hian India sa kho mun poimo le India culture te India rama manla Hindu lal ram chanchin te zirturin an da bel ta thunga Hindu sa kho hun poimo em maha kum chanchin te po he zirlai po hian tel tharania ti chuan Muslim lal te ro pui hun lai tam jok chu zirlai bo hian Polsari zirlai bu social science NCRT na siam thara hianin zirturom to don lawani hei hi BJP malakna le mana tanga malakan tumto na khania BJP Vaspai AB Vaspai kai roi sarkar apokhan NCRT hian zirlai bu anon siam thapop popa murli munihar josia kha khati hun laya Human Resources Minister khania dem po kha hlovi wani BJP sarkar an tlak chana khanin ikati hun laya Vaspai le LK advani te kai roi BJP sarkar khan I ma Hindu va policy ma an lak chaklo ta khan India ram mi pui tam tak te khan abikin ep tu pol khati hudlai Congress party te khan BJP party be let nan tak khan an mana wangin an tlak chet pha viawa amara chu tuntum Narendra Modi sarkar ai chona ma karon soidor thinang khan India ram mi fing pui pui te hi an tran rol pui ta ti chuan buana ma in an lo tlan lok char chara a him china hin ron chat jelani chu wang tak chuan Vaspaya sarkar akachon Murli Manohar Joshi te kha zirlai butla ka te khan che chaklu to ka India ram mithiam tam tak te khan an social na salu to ka tuntum achon India ram mithiam Hindu mi ni si ho hi BJP sarkar hin an lamtang an siam veka aron social tur ho khan lamtang an siam tak veka wangin social na hi an dong na satalawa ram mangai tu an ron chho ta dei jokani chu wang tak chon Modi le Amit Shah kai roi BJP sarkar chu adang kan lo ti engene adana dang kan lo ti fo thina an finga Hindu mithiam ten mangtang kai thiam ani chu wang tak chon he NCRT zirlai bu Polsari zirlai bu han siam thara po hian Muslim lalram ro puina te Muslim te ro puina Mughal le Delhi Sultanate chungchang po an pai bo tak te chon hetia zirlai bu om lo chon thangthar le kharon zir te kha chon Mughal history le Delhi Sultanate history kha an hretlem tel telanga chungai chon Hindu lal ram ro puite le Hindu sa kho thil poi mo te kha an ziranga chu wang chuan India rawa Hindu lal ram din an tumna Hindu rasta din an tumna le Hindu va thuthlung thedaran tum hi chu BJP sarkar chuna hlotlin pui chhojal don ta ni point aron langa tinan mani ron back up ron ngene ron tho pui reng tu RSS te an nungan ron ding reng box ye chu wang chuanin he NCRT zirlai bu an han siam thar te po hian India ram chanchinthar lu na savio ni ti pokha kan han thlir tel ni sela thuile ta vio mai min lo hre thiam don nia ti chuan tu tumatan chuanin kan tu tok don hnaianga kan video ron siam thin te in ron like a comment tha tak te in pe a kalom me ba in sirna tur ngeni thuron tele in social na te pokha kalo muwa in fakna trong kap te pokha muwa kalom ba abikin kan than zel da tura thuron in nei le social nai nei ta kha katan hian inzirna thalu to kania iron soi reng suti kha kan soi le duwa tin fakna te po chira nom thawa tin zo na te point neya in kaldan hin da kal zel ro international news le Indian news ka than pa siam lo in video pakhata siam ro ti te po kha in ron tia khang te po kha kalo muwa tin in lo beng var pui thina ni ti tele midang te po in lo share chhaw ni ti te kan mu hian kalom ma tin kalom na chu he politics le Thu Thar Thlirna kan siam vea karulu taka po hianin keima niang thowa Khawvel chanchinthar te India ram chanchinthar te hriat ve chak le nga event tak te na Thu Thar rin tlak khatiang chi kan hriat tlana kan ngeni kan tho ho theina turata na he video hir po hiron siam thin ka dia chuta tak chuan kan lo hriat ngai lo te le kan lo ngeni hriat thiam lo thin te kan lo hriat thiam pha kan beng te lo ti fara hlok puina atana kan man hi a hlotlen na ka ngaya a view tu te chu tam lo ma sel a view tu om chhun te na hriat na le beng war na ta na in lo phang tang kai ni ti ka hriat hian ka hlotlinga kain ngai ve thina chulai chu ka tum pon ya tin hei ba ka hinan soizau to hlakila India ram a cheng kan ni wangin ami puinor pui abikin Mizo mi puinol puite hian Khawvel chanchinthar te chu YouTube channel danga po tam taka oma kan video tingai nom tu ta na karon da tel lo thailo chu ni ma sela abikin India ram chanchin hi kan hriat thi tulin ka hria tin kan Mizo zir lai te po India ram
ni phung te India ram in en kol dan te le vai kan tia hriat chen kan tum lo lu ta hianin I tun nuwa hi chuanin I kan hriat chiana an hmalak na te le an thil ti te kan hriat hian ke ni tan po hmalak ve dan tur te le lo in ven dan tur te kan hre thiam theyanga chu kan tan kan hnam tan hian a hlok dona ka hriat awangin ania tin zir lai te tan po India rama cheng kan ni mio awangin Central UPSC te SSC hnuaian na ruaka te po zauna local thin general knowledge local chu India ram chanchin thawani chu wang tak chuan Mizo zir lai te hi chuan chemical kan khan sapram te le khochak lam chanchin te kan ngai event ta te kan hriat zong te po lo ni ta kan chen na ram ber India ram chanchin kha kan thlau thale de ya hey zirna sang jok net exam ate po hian an ni vek ania I master degree zo ho tena net exam an ne ta po hianin manager lai mai ba kal general studies khabia zona local chu India ram chanchin te po an ni lo theilo ni kha mitam tak kan tlin theilo na thin te po hi UPSC exam te po SSC exam te po ni tho vai chanchin kan ngai tua pe mi lo wang le kan hriat ngai lo wang hianin I khalama khan kan chak lo thin ni te po hian ke ba mi wal chon ka ngai chu wang chon India ram chanchin po hi karon ti tel ram sela ni ti kha ka hria ke ai thiam zok te le a hre zok te tam takan oma ke chu ka hriat chu nangang kha karon ti ni ve meya a bak hi ka hre mem hran pa lawa ka hriat ve chu nang te kha ba ni thiam tok te tein ba ni level tok te tein karon siam chok ve a e tang kai pui tu in lo ve zela ni ti ka hriat thian ka video siam hi a hlotling ve thin nin ka hria chung te chu e kan tlak le du ni chu tun tu matan chu kan tu tok le phatang